FC Barcelona yemeye bidasubirwaho kwamamaza igihugu cya Kongo ku myambaro yabo, haba iyo mu rugo ndetse n'iyo bambara basuye. Bivuzwe ko muri uyu mwaka w'imikino Barca izakina shampiyona zose zikomeye ku mugabane w'Uburayi n'ahandi hose ku isi yambaye imyambaro yanditseho Visit RD Congo, sura Congo. Ibi byari bisanzwe mu Rwanda, aho twari dusanganywe ama ekipe arimo nka Arsenal yo mu Bwongereza, Atletico de Madrid muri Espagne, PSG mu Bufaransa na Bayern mu Budage. Abakongomani bararebye baravuga bati kwiga neza no kwigana, reka natwe ubukerarugendo bwacu bukomereze mu ma ekipe arimo nka AS Monaco ndetse na AC Milan mu Butaliyani. Ibi babonye bidahagije baravuga bati reka tujye muri Espagne turebe ekipe y'Ikigugu, imwe mu ma ekipe meza ku isi ubu ngubu. Iyo nta yindi ni FC Barca, tuyihereze amasezerano baduce ayo bashaka, ariko nabo bambara imyambaro yanditseho Congo. Mbere y'ibi reba neza ko wakoze subscribe kuri Hot World Entertainment, ubundi tukuvira imuzi n'imuzingo iyi nkuru umenye neza ibikubiye muri aya masezerano abakongomani binjiriye FC Barcelona, ubundi ikemera itazuyaje kwamamaza igihugu cya Congo mu mushinga wiswe Visit Congo. Leta ya Congo yemeye kwishyura FC Barcelona yo muri Espagne miliyoni 46 z'amadolari y'Amerika yo kwamamaza iki gihugu hagamijwe guteza imbere ubukerarugendo bwacyo, nk'uko birimo masezerano ibiro ntaramakuru Reuters bivuga ko byabonye. Ayo masezerano yo ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize kwa Kamena, ngo ndavuga kwa gatandatu, avuga ko ikirango bizwi nka logo kigaragaza iki gihugu nk'umutima wa Afurika kizaboneka inyuma y'umwenda w'imyitozo y'ama ekipe y'abagore ndetse n'ay'abagabo ya FC Barcelona. Iyo logo kandi izaboneka kwamamaza iyi ekipe muri magazine yayo no muri raporo y'umwaka y'iyi kipe. Nk'uko ayo masezerano bivuga, mu mwaka w'imikino Barca izatangira ifite ibi birango bya Congo. DR Congo izishyura hagati ya miliyoni 11 z'amadolari y'Amerika na miliyoni 13 z'amadolari y'Amerika ku mwaka mu gihe cy'imyaka 4 y'ayo masezerano. Ama ekipe ya AS Monaco mu Bufaransa na AS Milan yo mu Butaliyani nayo mu kwezi gushize yatangaje ko atavuze ko yishyuwe neza. Gusa birazwi neza ko amasezerano yagiranye na RD Congo nayo yagezweho, ubu nabyo bari kubikurikirana kandi ku buryo bunonosoye. Kwa gatatu, Moise Katumbi ukuriye ishyaka Ensemble pour la République ritavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa Congo yandikiye ibaruwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi avuga ko aya masezerano ari igitutsi gikomeye cyane ku kababaro k'abaturage ba Congo. Muri ibaruwa ye, Katumbi usanzwe ufite ekipe ya TP Mazembe yagize ati barasohora miliyoni z'amadolari yo gufasha ama ekipe akize cyane y'i Burayi, mu gihe bananiwe gutanga byibuze 600 by'amadolari ngo turangize shampiyona yacu y'umupira w'amaguru. Ni ngombwa kwibutsa ko shampiyona yacu yahagaze igihe kitageze kandi igeze hagati kubera kubura amafaranga. Katumbi yongera ati mu gihe bimeze gutyo barasinya amasezerano n'ama ekipe yo hanze afite abakinnyi babasimbura bahembwa neza kurusha Minisitiri wa Congo. Ibi byatumye Didier Budimbu, Minisitiri wa DR Congo w'imikino, abwira Reuters ko amasezerano na AS Monaco ari miliyoni 1,400 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Gusa ntiyatangaje azishyurwa AS Milan. Umwe mu bagize guverinoma avuga ko amasezerano na AS Milan angana na miliyoni 16 ku mwaka, nk'uko Reuters ibivuga. Mu gutanga amasezerano na AS Milan tariki ya 20 Kamena, ngo ndavuga ukwezi kwa gatandatu, Minisitiri Didier Pambia w'ubukerarugendo muri RD Congo yavuze ko ari uburyo bwa leta bwo gusubiza DRC ku ruhando mpuzamahanga nk'igihugu gikomeye ku mugabane wa Afurika
mu guteza imbere ubukerarugendo no kwerekana amahirwe gifite mu ishoramari. Gusa muri Gashyantare, Thérèse Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RD Congo, yasabye ama ekipe arimo Arsenal, Bayern na Paris Saint-Germain guhagarika amasezerano afitanye na leta y'u Rwanda yo kwamamaza umushinga wa Visit Rwanda. Ibi ntabwo byagezweho, aya ma ekipe yarabyanze. Byari nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe imijyi ya Goma ndetse na Bukavu mu burasirazuba bwa RD Congo. Kinshasa ikavuga ko uwo mutwe ufashwa n'u Rwanda gucukura no gucuruza amabuye y'agaciro acuruzwa n'u Rwanda. U Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma ibyo birego bya RD Congo. Ibinyamakuru by'imikino muri Espagne bivuga ko Barca ikeneye aya mafaranga ya DR Congo kugira ngo ayifashe kuzana abakinnyi bashya bazakina shampiyona itaha no gushyira mu ngiro itegeko rya La Liga rizwi nka 1/1 ritegeka ama ekipe gukoresha ingengo y'imari ingana n'ibyo yinjije. Abenshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa DR Congo ariko b'abakongomani ibi babitewe utwatsi, cyane cyane nka Katumbi mwumvisha ibyo yahise atangaza. Gusa igihari ni uko kwiga ari ukwigana. Umukongomani yabonye mu Rwanda bigenda neza, Visit Rwanda ari umushinga ukomeye cyane, aho isi yose imaze kumenya neza igihugu cy'u Rwanda, bakibaza impamvu kibarusha kwamamara kandi bafite umutungo kamere mwinshi cyane. Bati ni gute twebwe tutabikora? Reka natwe dushire mu ma ekipe akomeye cyane ku isi, ubundi natwe Kongo yumvikane neza ku ruhando mpuzamahanga. Tuzatange icyo bazadusaba cyose, ariko natwe ku myambaro y'ayo ma ekipe habonekeho ibirango byanditseho DR Congo cyangwa se RD Congo. Ibi Monaco yarabyemeye, Milas irabyemera, na Barca niyo yari itahiwe, nta kindi yakoze usibye kubyemera. Bamwe bati uku ni uguhangana gukomeye kuri muri politiki y'u Rwanda ndetse na Congo. Abandi bati umukongomani ari kwigana u Rwanda. Ese ibi ngibi bizafasha iki Congo? Reka turebe neza uburyo tubihanga amaso, niba atari uguhangana cyangwa se ari ubucuruzi bw'ubukerarugendo tuzabimenya neza. Aha ni kuri Hot World Entertainment, njye nk'ibisanzwe ndi Dempa 250. Mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.